Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Ko ngā uri o Maru Haere Muri e taki a whakatikatika ana I te marae o Wairuru. I muri ki mua, kia rite ai mo te tapakōtanga atu o te manu tātariki o te Kepa Sterling. Ko ia te kāinga tawhitora wā atu o tēnei whenua, engari te rāpea. Ka raru nui I te hurihanga o te Huarangi me te kōmanawatanga ake o ngā Waipuke. Me te whakatūwheratanga o te hokomaha papori tuatahi ki Kirikiriroa, ara o kāpata kai o Kirikiriroa. Hei tautoko I ngā whānau, engari ko te tūmanako a tōna wā kaoreke he take o ēnei momo hokomaha. Kei ngā tūtara kauika, koe I ka pahi mai nei ki te ākau o Pūwānanga tēnā koutou katoa. Tuatahi e te iwi ka haere tonu tā te karere whakapāho I ngā nekeneke hanga o te tangihana o te Kepa Takataka Orangi Sterling. Iaia ka kawe atu e tōna whānau ki te marae o Wairuru ki roto I te whānau a Panui. Ki reira takoto ai I tēnei ahiahi tonu nei tai atu ki te taite. Anei rā te pūrongo ia Pūkāia. Kua tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te mahau tārearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona arā ki Wairuru I rau kōkore I te whaitua nui o te whānau a Panui. Nō te ata nei kōrero aia hau ki e tahi o ngā uri o te marae nei, ia rātau e whakarite-rite ana I ngā mahinga nunui. Ki te pīkau I te tangihanga o te Kepa I ngā rangi, te haere ake nei. Te waihapetanga o te pautiri ao ki tōna ūkaipō. Ko ia ko te taunga mai o te tūpāpaku o te Kepa Takataka Orangi Sterling ki tōna hapu ki te whānau, a Maru Haere Muri. He biki mati tēnei, ko mate te tōtara haimata whakamutunga o te whānau a Maru, o tira te whānau a Tamahai. Iri ana te pare kawakawa hei tohu I te Wairua tūmata tenga ki Wairuru marae, I te rironga o te Kepa Sterling. Tangata poto hoki te paipa. He tangata mātauranga. Mātau ana ki tō tātou reo. Ngā tikanga, ngā kōrero tuku iho. Ko tāna ko te aki-aki, te poi-poi I te hunga rangatahi. Ahakoa kūaroa te kraua e noho tawhiti ana ki Tāmaki, I hau tonu o ngā rongo ki te wākainga. Ko ngā kura iwi, me wera tuahuatanga katoa. Ana, I rua ngā kura iwi kei roto I te iwi o te whānau a Panui, no reira ahakoa, kai Tāmaki, kai Akarane e noho ana, horapa katoa ona mahi. Me nā toro katoa ki roto I te iwi nei. Arā te kōrero ki te tika āmua ka tika āmuri. E whakatika nei ngā uri ki te whāngai te manuhiri e ke ai te kōrero. Hei o, moa Panui. Me ki pēnei he toho rā kei te taimai. No reira, me pērā te kawe. Kua kite I ngā whānau, kua noho tawhiti ana, kua whakautu mai. I roto I ngā mahi miti, tuku mai ngā miti, ngā rawa, ngā pauakati o ngā wharepaku, hei tiaki, hei manaki, ngā ope, kei te haere tonu mai. Hei tā te hapu kua rite rātau ki te whakamanuhiri I ngā iwi, I nā hoki te mahi, me rangatira. Kua manaua kotahi tātou, kua manaua kotahi tātou. Ko ariri mātou mo te karaua. Ka takoto kau te pau o te whānau ki tōna marae tae noa ki te taite. Hei a pōpō, ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau a Panui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapu ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka, I ara. No reira kia mau tonu mai ki ngā pae papori a Pūkāia me te karere. E ki te ai koutou, e rongo ai koutou I te whānuitanga atu I te uhunga o te Kepa Sterling.
Ka pai mihi ana kia koe, te o Kiwa McLean o te kapa o Pūkai, tēnā koe. Ka te e tiwi kia hoki mai ki te ao tūroa nei, ko ia te kāinga tawhitora wātu o tēnei whenua, engari tērā pea, ka raru nui i te hurihanga o te āhuarangi me te kōmanawatanga ake o ngā Waipuke. E ai ki ngā rangahau o te wā, e whitu te kaumārima ōrau o te pokohiwi o Kupe, ara o te Wairau Bā, ko hekeke ki raro iho i te wai a te taurua mano ko tahirau e toru te kau. Ko te pūtake ko ngā āwhānui ka taimai. I naia nei e whakarite rautaki ana a Ngāti Rangitāne ki Wairau, hei a te tāwharau i tēnei wāhi tapu i te a ki ngā te tai me te huarere. Aneira a Tahu News. It's been a very interesting last 15 years. And because we are the kaitiaki of this place, we want to know as much about it as possible. And what we're starting to quickly learn is that Te Pukahiwi is now under threat of sea level rise. Ko te hiranga o te pokohiwi o Kupe, kei konei e tahi o ngā kōiwi me ngā rawa mai i te wā i tae mai ngā tipuna mai i te moana nui a Kiwa. Waihoki, he wāhi motuhake tēnei ki ngā uri o Rangitāne o Wairau mō ngā mahinga kai. I ngā wā o mua he wāhi huhua tēnei mo te hi i ka pēnei i te Pātiki me te inanga. It was a settlement site as well. For most people, they'll recognise Te Pukahiwi Wairau Bā as the archaeological site. For us, it's Waihi Tapu. The history of this place encapsulates all of those things that happened to us. So, if you go back 800 years, it's believed that the first settlement site for Polynesian ancestors arrived here. Nā runga i te piki haere o te moana, hei tā Corey Hibbard, he tauira hydrodynamic tā te iwi, hei arotutuki i ngā āhuatanga o te pokohiwi. The modelling showed that around 2100 we can expect that the sea level in the area will have risen by around 1 metre, and that could see in a 1 in 100 year storm event 75% of the site inundated. That's a computer model that essentially scientists are able to use, researchers are able to use. It takes into consideration different terrain types, different typology, which parts of the sites are the highest, which parts of the site is the lowest. So if the sea rises by 1 metre, whereabouts on the site does that most impact? Mō ngā tau e rua, ko mahitahi te iwi me Earth Sciences New Zealand ki te waihanga i tēnei tauira. It's one of the sites that was first settled in the country, and so how we learn from that and how we protect what's there and learn from it for the whole of the country and tell that story. Ahakoa e rangirua ana mō te anamata, e ai kia Rangitāne o Wairau, mā te marama i ngā tūraru o Naia nei, he tepe whakamua, hei tiaki i te pokohiwi o Kupe, mō a pōpō. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News. Tei atu ki reira mo te Hōtaka Origins, a tāhua marika tērā wāhi. Hoi nō rei tiwi ko tā tātou manuhiri i tēnei rā i te ao tōranga pū, ko Huhana Linden o ngā kākāriki, tēnā koe Huhana. Tēnā koe te manahau, o tira tēnā koutou te motu. Kia ora, mihi ana kia koe, ka pai hoki tēnā kākahu kei tō pokohiwi e iri ana, mihi ana kia koe, ta pai o tēnā kākahu. E wā, ko hinga a te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori i te tonga o Tāmaki Makaurau, i te ao Māori katoa. Ka tai atu tōna tūpāpaku ki tōna mara i te whānau apanui tēnei ahi tonu nei. Engari, Huhana, heha o maumaharatanga ki aia, ki o whakaaro hoki, heha ana waihotanga nui ki te ao Māori. He raunga mahara ki tēnei hautupua o te ao mātauranga Māori, Aotearoa mo tō tātou reo Māori. A hau neina i tupu ake i roto Tāmaki me te whaiwhai haere i o nā koranga mo te taha kapahaka anō mo tōna tū ki roto i te kāreti o Tīpene, me taku kite i tōna pakari. He pakari ki te whawhai, ki te tohe, anō he pakari kia tū pai ai te hungatai tamariki ki roto i Tāmaki Makaurau ki tōna ahurea Māori. Nō reire mihi atu ana ki aia, mō nā koranga o tira te whakatū i tērā whakataitai o te ahurea tino rangatiratanga ki roto Tāmaki.
Pai, ka pai e nā kōrero ai. Tino tani whā tēnei, tangata nei a te kepa nei, ka wehe atu nei a tātou. Nō reira ka waiho atu, te hunga mate ki te hunga mate, ke hoki mai ki a tātou, te hunga ora me ngā kaupapa kaimui a tātou. I haere koe ki te hui ao motu a ngā nāhi Māori huhana. Hea ho rātou mā harahara nui tēnei wānei. I nā rā hoki, o rātou mā harahara pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā ripotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. Ai, i tērā wiki, i puta mai te karere a kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te poari o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te wangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora, o tira ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo ki roto i tēnei mea o ngā take hauora, mai kore he reo Māori ki runga i te kaunihera mō ngā nāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihera o ngā nāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana. Te minite e kōrero hia nei e koe huhana, he minita kāri i te rata ki te Māori. Kua hia taui e hamahama ana i a tātou te Māori. Aha koa, he aha te rāngai, ka rāngai hauora, rāngai mahi, rāngai papori aha rānei, he hamahama i te Māori, te mahi, te minite e kōrero hia nei. Ko te whakataunga huhana e pāne ki a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri, i re kohu koe mō taua kaupapa, hea ngā kōrero mō taua whakataunga, hea hoki ngā kōrero mō te waka tawhito i kitea i te mautere o re kohu. Ai, mihi atu ana ki waku hoa me ma pāremata i haere ki Whare Kauri i nā nahi mo te waitohutanga o te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. He wā tuatahi tērā, taku taitanga ki runga i te motu o Whare Kauri, me te miharo i reira ngā mokopuna, i reira ngā uri anō ngā trahiti o Ngāti Mutunga ki Whare Kauri e whakanui ana i tēnei rā nui mō rātou, ko te kaha tawhito o re kohu Whare Kauri ki Aotearoa nei, ka kite i ngā pihitanga ki runga i tiwi kāinga mo te whakahaere i ngā kaupapa, ngā rori, anō mo te utu o te kai me te pinihini, ko tai te wā tērā pēr taia rātou ki te hangahanga i etahi rautaki hau mō rātou, mo te whakatairanga i tō rātou reo, me te rongo ki tā ngā minita tama pōtaka me Paul Goldsmith, i kōrero rātou e pāna ki tērā waka tapu i kite ki tātahi ki runga i te motu Whare Kauri. Me te tūmanako ka puta mai wetahi pūtea, taku whakapai me te rongo toru miriona tāra pēr, te rahi ki te tiaki i tēnei waka. He mea tino tawhiti rawa ki roto Aotearoa. Nō reira e mihi atu ana ki ngā minita i haere tahi, noho ki te taha o tiwi kāinga, anō mo tērā hōnore nui te haere ki runga i Whare Kauri. Kua katoana te ngakau i taia tinana atu koe ki tērā mautere huhana. Kua taia atu au ki reira mo te Hōtaka Origins me te hau. He wairua ke anō tō tērā mautere, he wairua tawhito, he tika tō kōrero, he wairua tawhito kei reira e takoto ana. E mihi ana ki a koe huana, kua pau te wā ki a tāu, e mohi ana au, he kaupapa anō tāu, hei whakatutuki māu i roto i te whare pāremata ko ake nei no reira. Ka mihi te ngākau ki a koe huhana Lyndon o ngā kākāriki, tēnā rawa atu koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Ka pai, he rawe te kōrero ki a huhana i a te wiki. Amuri ake i ngā whakatairanga e karemā, te whakatūwheratanga o te hokomaha papori tuatahi ki Kirikiriroa, ara o kāpata kai o Kirikiriroa. Hei aha, hei tautoko i ngā whānau. Engari tērā te tūmanako a tōna wā, ka oreke he take o ene momo hokomaha.
Hoki mai anō ki te karere I whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki Kirikiri roa I te rānei. Ko tamariki tū, tamariki ora, te ingoa, nā food stuff, Waikato Tainui, me ngā rōpu o te hapori I whakatū. Hei tā te tāhuhu rangapua J. Wainui, koa katoa nei kua tūwhera tēnei hokomaha, hei whakatutuki I ngā hia o ngā whānau. Engari ko te manako ia a tōna wā, kāore ke he take o te whakatū I tēnei momo hokomaha. Nō wai hoki te hōnore o te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hō ki Kirikiri roa, no hana rāwhiti Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato. This is the first in Kirikiriroa, but it's the 15th for the social supermarket concept in Te Kāmau. Nei tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpata kai o Kirikiriroa, nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare kai mō te hapori whānui o Kirikiriroa. So the food insecurity report came out last year, nationally telling us that 33% of households are food insecure. Within the Waikato, 40% of our households are experiencing food insecurity. So it's a need we couldn't walk past and a need that we're thankful we can meet. We're trying to find ways to deliver on what we call our Here for New Zealand community promises, and one of those is providing healthy and accessible food to local communities, and we've learned through these experiences that partnering with local community organisations and iwi who know their communities best is the best way that we can deliver on that, partnering our retail expertise with the local knowledge and connections of organisations. There's a collaboration with Foodstuffs North Island and with Tamariki Tū Tamariki Ora. With our powers combined, we've got kai and we've got whānau services. So when we come together, we've identified the need. As you heard today, 40% of our whānau in the region are struggling to figure out where the next meal is going to come from. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nai reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai I konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare tutanako. So the whole kaupapa that sort of wraps around the social supermarket is really removing the queues and moving the parcels out of the way and putting choice and dignity back in the hands of whānau and their tamariki. They can come in here, grab a trolley, go through each aisle and spend to their allotment of points. So the social part for our kaupapa is wrapping our services around them. So conveniently, just next door, we have our housing, our education, our social services, health services and justice services ready to wrap around that whānau. Ka pai rā, hei muri ake I ngā pānui hoko e te iwi ko ngā huarere o te wā kia ita tonu mai kia te karere. Nei e te iwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere.
koena tātou korero mō tēnei rā, nei rā te tipua o te ao Māori, kua riro tī tapu atu nei a te Kepa Sterling, e haka ana i te matetini, rua mano, rua tekau, mārua. Kia ora tātou.